Iti napalabas, binagbagaan ni Dominic ni Crisilda, asaan ko mga isute agbalin asiit, kadajurin kan Elisa. Ngem impeteng ni Crisilda, apalot puten ng tulata ti anak na, no addan nagkinawatan da kinijurin. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barukong. Dominic. San kumasi katagbali na kontrabida kada jorin kan Elisa? Ti anak kunto ti agbalin anak kakaasi. No jaklap dan tirik na dadwa. Kas ka na mamadto ako na. Ngam, Crisilda. Basta, palutputak to ti anak ko apaman asumangpet. Kaya't ko amaamuan no addan nagkinaawatan da ni Jorin. Aber, anya taramidam no bilang taddan nagkinawatan da kiti doa. Apaya di ka makatimag. Anya taramidam, Crisilda. Kasaritak ti anak ko, nga isina na ni Jorin. Magkapakatawa ka mo't. Tanam na maam, ngagtulnoging ka ti anak mo no kas pagarigan. Siyak tinang padakkel kan ko ana. Kat panagkunak, agtungpal kanya. Agpay sungatang at danapukaw ni maming aritos na. Iso nagsawar iti salit ko. Nakita na nga tati kahita nga ayan ti singsing aginatang ko. Kat iso ti sapsapulan na. Ngam saan mat nga ugali ni mami ti mangkita iti bulsa dagiti namurangak a pantalon ko. Ngam saludsudak to kini mami no anya tinargrag na. Sapay ko matamaawag ni Elisa. Data. Akunin ti cellphone na. Hello, Ma'am Chona? Agyaman ak tanaawagan kamatlaan. Addakan dita opisina? Wan, ma'am. Sangsangpat ko lang. Oo. Apay ka di? Maladawak nga umay dita. Adda pa'y lang papanak. Isosi ka pa lang ti makaamon. Adda umaya kliyente. Wan, ma'am. Sige nga Rodan. Bye. Ay, adamot pagsayaatan na. Nakatumpo nga kitinaano sa sekretarya. Kanalay. Kagurkurak no datuma. Nangam no datuma. Danilo, paspasan pa'y tagpataray. Tapno na dardaras na makadanon iti mansyon de siya. Hello, Uncle Dominic. Jorin, nalipatam sa matan day di awis cooking ka. Saan, Uncle? Kinagpaiso na. Agrobrubuata kon nga umay. Sige, tara sa meron. Agor uray ang timainom kan pulutan. Anya ngamin tirambakan ta, Uncle. Dito iton ngay bagag. Partakam ti umay. Bye. Bye, Uncle. Anya nga tatirambakan mi. Nalpas matan ti birthday na. Sana ko nagbaybayag pa'y. Inakon ijabalay da.
kuna ni Auntie Chona. Si Papa Lubusan na agayat. Tilugan ni Auntie Chona. Iso di pinastrek ni Manang Toyang itigay. Iha! Auntie Chona! Nakaumay kayo man. Wan, gaputa ada na patagngay bagakan ka. Sige, umay kayo nga Rod. Mapantayo iti unag. Ay, dito ilatan hardin mo ti pagsaritaan ta. Sige. Agtugaw kayo nga Rod, Auntie. Sige, tagpaalak kini man ng toyang iti mabalin tayo ang meriendaan. Big-bigat pa'y laang. Iso amadabdaman ti kunam a merienda. Sige. Ngam, anya ka diti bagayo, Auntie? Gamin, ada na pagsasaritaan mi asa nga pamilya. Kaya't da ka nga awisan para iti pangrabii, inton rabii. Anya? Wan, kas panagyaman mi matkan ka, nga po iti panangregalo mi iti anak ko, iti nginginaan, a kotse. Naskan ka di pa'y lang nga padayawan da kiti dayjang hinaramid ko. Ay, rumbang lang iha. Agasam, nakangin na dahi siya, ngayon regalom. Kaano nga Rod, Auntie? Inton rabi nga rood. Iso gundaway mong tumatan. Makisango ken ni Jurin, amangan. Sige, Auntie. Umayak to. Ngam, sa dino ka diti benyo? Ijay balay. Tapno mabayag tayo ang makapagsasarita kada Jurin. Sige, Auntie. Umayak to. Kat, agyaman na kiti awis yo. Sa anak mauma amang mat iti dayto asingsing aprenda kanyak ni Jorin. Nagpintas dagiti talo ana ikapat-abatona. Amang ipasimutaag iti natarnaw nga ayat kanyak ni Jorin. Diyos ko. Sapay la ko ma. Tadin to agpalpaliw ti panagayat na kanyak. Katsyak tulaang ti ayatan ni Jorin. Sapay la ko ma, Diyos ko. Ni Ma'am Chona, isunday si dimtang. Addan ti amok. Sige. Sikamot kayo tumagay. Inumamon. Nagudwatan ti may salumnik nga arak, Uncle. Ngam di mo pailang imbaga no anya tirambakan ta. Apay ngagkatawa kayo tunggal damagak no anya tirambakan ta, Uncle. Sika, tiga po na dahito ya panagrambak ta. Gapo ti panagraduar ko iti kalman, Uncle. Awan pa kanaigan di panagraduar mo iti dahito ya panagrambak ta. Saan nga iso? Ti silibraran ta. Anya nga Rod? Silibraran ta ti baligim. Baligik niya. Anya, Uncle? Saan ka ngagin ko kunabay? Ammom, no anya tinayalat mo abaligi. Ammom, no anya tinasokdal mo aragsak. Ha? Nagmulagat ka. Kahit nasawan,
Ammomon, tikat ko asawan, kat amok meten. Ti, anya, Uncle? Ngay naklonan ni Lisa tayat mo. Anya? Sino tinakaamuan nyo? Ni Lisa. Imbaga na kada kayo? Gapo to siya advisor na. Nukasta. Binagbagaan nyo nga aklunan nantoy ayat ko, Uncle. Apay di mo kaya? Aman, Uncle. No kasta. Isumod lang di talaga anak desisyon. Sinurot na ti mandar ti puso na. Agyaman kada kayo, Uncle. Mabalin ka di ti dumawat kada kayo iti pabor. Aber, anya pabor? No mabalin ka't ilimid nyo kumapailangan ki ni Mami. Sure. Ngam no ni dadim... Ura ni bagam tulatan keng kuana. Anya? Amo kamawatan na ka. Iso adi ka mabuta nga mangipod no keng kuana iti relasyon nyo kini Lisa. Uwan ang kasanon no maibanganan to kini Mami. Saan ka nga gamak? Tadi na kay sagmak ni dadim. Sa bagay. No ipod no keng kuana ti relasyon nyo. At damang bagbaga kada kayo no da problema yo adwa. Uwan, Uncle. Mayat day taasing-asing yo. No kasta nga rod, ibagam to king kwa na apaman asumangpad ka. Kayon. Ada ka di maya kliyente? Awan pa'y, ma'am. Ngam imawag ni Mr. Ganotan. Anya ti bagana? Impalagip na dahi ti balanseyo kan kwa na, ma'am. Awagang marot kati bagang ma-check kon. Wan, ma'am. Kadagitay ko na mapapeles sa dino ti ayanda. Iso dahi ito naka-folder, ma'am. Sige. Pirmahan nyo nga rotin amin dagitoy. Paya na pamulagat kayo. Awan. Tay sing-singa nakita kiti bulsa ni Churin. Sige, ma'am. Agsubli ako ni tilamisaan ko, ha? Sige. Madamdaman ton, nga may mulaan na gito. Ton mapirmaak. Yes, ma'am. Kinatang ni Churin day jaya para ka ni Elisa? Masigurado ko. Saan lang nga kapadpada day jay no dikat iso. Iso day jayan tay sing-singa nakita kitipul sa ti pantalon ni Churin. Sa dito tinagapwa, miho. Ije balay da Uncle Dominic, Dad. Agat arak ka, iho? Pinasangwan nak itinaimas ng idolduli ng arak, Dad. Iso adyak nagawidan ti bagik anaginom. Nasaya at tasaan ka, anabartek? May salang abuti di inwarna, Dad. Uwan gayam, di kay kadnapan ije taleryo. Saan, iho? Nasakit nga binti ulo kitay. Nagtumar kayo nga rodan, Dad. Wen. Mayaten. Iso ngayon tulmalem, kalabasan ti pangal daw. Mapanak iti talyer. Kuwagayam. May sabalik man ti saritaan ta. Kumustan ti panagaran mo kini Elisa? Kuha, Dad. Iho, hapay anay mayang ka. Inaklon ka din ni Elisa ti ayat mo. Dad.
Agsalsalod-sudan ka, iho. Kat sapay lakuma, tadinak paglibakan. Dad, Ulitek marin. Kumusta ti panagrayom kini Elisa? Dad. Nobya kon. Anya? Agpaiso ka di, iho? Saan ka kati nga agang angaw? Sa anak nga agang angaw, Dad. Pudno ti ibagbagak. Kaano nga inaklon ni Elisa ti ayat mo? Idikal man laang, Dad. Anya? Ng pang-aasi ko, Dad. Di ko maibagbaka ni Mami. Abusta delikado no maamuan na. Amang ano ag-high blood mo rin. Uwan nga rod, Dad. Ni siya ti kayat na aparakin ka, iho. Kalpasan na, maamuan na anubya mo ni Elisa. Ay sus, dakkelakit di agulo. Isot ga po na adyak kahit amaamuan ni Mami ti relasyon mi kini Elisa, Dad. Ngayon saan nga ti agnanayon kat mailimod mo kini Mami ti relasyon yo. Nung maduktalan ni Mami, kit nakasagana kami tumat ngatan kini Elisa, asumango kini Mami, Dad. Aguray ka, iho. Talaga ka di ngay ayatamit laeng ni Elisa? Diyak mailadawan ti marikrik na kini Elisa, Dad. Talbak ti kastoy. Saan ko malipatan jay singsingan nakita kiti bulsa ti pantalon ti anak ko. Kapag padalaon ay tinakita kasingsing ni Elisa. Namakasang puta kiti panay. Sa pulak manantay jaya singsing. Naklat ni Ma'am Chona. Itay nakita na to'y singsing ko. Robin, saan yun di Wano? email mo, Gapo nga tatay tala nga makita na kanyak tayo to'y singsing. Medyo rin to'y umaawag. Imbaglakit din tarimwar ni Ma'am Chona. Hello, Jurin? Kumusta ka, mahal? Ha? Mahal ko nam kanyak? Kaputay iso ti kayat ko apangawag king ka. No kayat mo? Sige. Mahal. Agyaman ak, mahal. Kumusta ka dito opisina yon? Napamulagat ni Mamim itay nakita na to sagot mo kanya kasingsing. Anya? Jurin? Amo ka din ni Mamim dahito asingsing nga inted mo kanya? Ha? Itay ngamin nakita na kat. Kasla pamilyaran kan kwa na. Napamulagat itay nakita na tisuot ko hasingsing. Awan pagtanagam. Kat madamagan na no nangalami ti dayta. Ibagamlatan na ginatang mo. Sige. Kastanto ti ibagak. No pagdamagan nak ni Mamim. Kastanto ti aramidag, Jurin.
Kasla pamilyar ka no kini Mami J. Singsing na intod ko kini Elisa. Ang mga no nakita nga agpaiso ni Mami J. Singsing. Kat iso ti sapsapulan na iti silid ko. No agpaiso man, delikado. Mabuking nga klakit di. Anya ti aramidak. Amokon. Wen. Apay kit din asaan. Inak gatangan di may sapay akapada di singsing. Kat ipan kunto itinalaka ama sa pulan ni Mami. Nasaya at tanda ka ni Lisa. Oh, apay nanang. Inururay da ka di? Juan, takayat ka makasarita itinalapat. Panggap iti, anya nanang. Panggap iti day tasuot mo asingsing. Ha? Ulitak manantiag saludsud kan ka. Ada ka din nagkinaawatan niyo kan ni Jorin? Kuha. Diyos ko, anya di sumpat ko. Sungbatam ti saludsud ko. Nanang, saan da ko mapagungtan? Agner-nervyos ako. Sungbatam ngamin ti saludsud ko. Ada ka din relasyon niyo kan ni Jorin? Sa di nung at tinagapuan ni Jorin. Saan ko pa yan ang nakasarita na sayaat? Taragdadaras mo't asim na kitibalay. Ito na. Isuday lang. Oh, Victor. Lay magbatlangin ti sakit ti ulok. Nasa daw taan ako na si Mrik Ijetalyer itay malam. Nasaysaya ato saan ka nanapan. Sige, sumunod ka kundi tabalay. Ha? Kaskin ni Jorin. Nagdadaras mbet ni Tiyo na asim Mrik iti balay. Apay natakas jay dagiti agina. Aniya tinapaspasama kadakwada. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.